lontara attoriolo riboni. Iane surak padadangi tane riboni, enrengengi mangko riboni, angkan na narapi i mengkalinga na powe tomatway. Tania upama busung, tania upama wedda, tekkumatula padada asat to lebih, aga kwa sima memekui na palake-lake wijesan rimangkau e. Ia gare arupuat tak mendre ergaligo, dek nariaseng ngarong. Aga ten nasi setawe sewa ada, sian rebalai tawe, siaka beli-beliang, dek na ada, apa gisiariaseng ngebicara. Pituturan ni itana de arung, sekuato nero itana tawe, tasisa sewa ada, tekke bicara. Na iya mani amulana nangka arung, angka na sewa aso na sian rebilae lete weroy rasangi sepasa makwa na iya paja mana bilae lete na takko angka tauriter ritengah na padange orwane na sangya pute jaji ni 10 tawe sewanwa iya na nasi turusi tau megay masengeng ito manurung jaji napasewa ni tangana to megay na iya na siturusi makayeng nga alena laur tawero na senge to manurung letto ikaw riya nagkida iya na may kiluariko amasyan nagkang aja na malajang monro naritanamo na iko na po atakeng elok mo kwa elok rikeng napasurom mo naripugaw na mo na namang napatorom mo tataywi kitya ito siya rekomon romuano may na iko kipopuang. Pure kuwa, magkada nirasang ito manurong, madecet tumenang, na iya siya upadako, temalya siya arung, apa atawa siya, ne reko mailok ko makipuang, ang karupuaku, iya mo pupuang, na kumailok ko. Magkada nito maygay, peko ni kipopatak kitay, magkada rasang ito manurong, na kumailok ko tongat-tongang kupitak ko. Makadin to megay de melok wek ganakeng na tabuluk ki mamase lalengan lalo keng na pure kuwa rilalengan ni lore sengito manurur ni matajang san resipay mabila lette agalattu ni rimatajang na polo ni to manurunge tudar di batu lapa sangiridi apa istudangan ngatan na arunge sewa pajungiwi sewa papiriwi sewa tiwiran ni salin rana agalaw ni Korea rito manurunge makka dito manurunge engkau tumatwa makka di matway iyo puang inapa ni naisat tumagay makka day mato mo sa balik tasenge arung makka di ni roresenge tumanurung iya narupuakku poy kuwa law ni tumagay rito manurunge sangiride nakada tumagay iya na may keluar ridi puang mailok keto masyang tamaradda maritanata aja natalajang idi nakipupuang elok mo elok rikeng pasurom mo kwa namo nanameng napatorom matateyawi kita matasya rekwa tudam muni may na iko pa atakeng mudongiri witem mati pakeng makade tumanurunge tedua nawanawa po temu abale corepa purekwa rakkedani adan na tumanurunge rito maygay rilekke ni tumanurunge lau pole ribone iyan manurunge mangka ribone nariputatongan na langkana te pulangkanay ripate ni manurunge tudar rilangkanay na iya manurunge tetadapi mangkalinga asar realena gau na muna ritelarengi nakko na ite lompo na penno tau na tiroy na isamo ni balalo makday si korotau aga na iya mo naritelarengi tania kipo mabusong mata silompo mata silompo na mabuye na ritoro siala manurungnya ritoro tania kipo mabusong anak nala umasa tania kipo mabusong enrengang nyariasenge patarawanwa 5 siajing na iya sisae kuimon rilontara rilulunge yang mosak ripo risuro ewe alapi-lapi tenang pawai ribone
tas selapi. Na iya gao na manurunge mangkau eribone, iya na patatongi werasange mapolo leteng, iya na pakdengi wi asi suluran na akya anunge wali rito makyanwe, pada maradek mana niri tau tak kale mati wi tenriola na siak bicara. Iya to na patatorapang bicara enreng ngade na iya nariolai. Iya to na menurungewe pun na bateng rasenge woromporonge. Na iya gena na patapar ya mamangka ribone, na pasipulun ni tobone, na parena iwe nakeda tudan no menang, ajak na maruleng. Iya narito anakku rasenge la ummasa, iya na tolawa. Iya to na upat tening akkalwada ngeta. Pure kwa bila ni leteni. Tak kodek ni Rita ritu dengan nama nurunge iya dua malabini. Lau ni Rita pajur ridie dek to ni Rita onrona salin range dek to ni. Ripatato mato ni balalo mangkau. Tena ku pamabuso rasenge puwakku la ummasa. Na dek to na pajur ribone. Bersambung.